uhlobo lwengoma bafana sebancane kulolu hlobo lwengoma ihlale kuleso hlalo sobukhosi ihlale kuleso hlalo sobukhosi senidelela makhosi anibhedwe yini ngakini senidelela makhosi anibhedwe yini ngakini anofunda kusomnandi ngenhlonipho yamakhosi anofunda kusomnandi ngenhlonipho yamakhosi senidelela makhosi anibhedwe yini ngakini bafana sebancane kulolu hlobo lwengoma bashayi zasha phela goalkeeper lovimbela ishimane ngoba masoka ahlaka phakathi uye lo nomadela intombandla ushukela untombi yalo mfana bathi idliwe lo mfana uye lo mzabalazo wamantshitshini amajongo sike kwangenelela namaqhikiza bonke basho ngazwi linye bathe yami indoda uye lo mvela behleka ihlahla sothando untombi engangikomanga mina ikomanga yaqonyelwa unina kazi yovena kwabani ngishalo ntela umfoka biyela kuphuka ntela zemnyama awu madoda awuzwe ngoku push anofunda kushwini umtekala ngenhlonipho yamakhosi anofunda kushwini umtekala ngenhlonipho yengoma ihlale kuleso hlalo sobukhosi bafana ngiyanikhuza ihlonipho yonethulisayo ihlonipho phela ayithela ihlonipho yonekhulisayo hlalisani inkotha nebuka ubuciko bengoma hlalisani inkotha nebuka ubuciko bengoma ubumandlala ngobukhosi uyothuthela ingonyama umandlala ngobukhosi uyothuthela isilo bafana sebancane kulolu hlobo lwengoma haba khuluma nazo miyaluza ishemfuleni intombi ingakaqomi noma heme mfana emzala njengefisa segqibeni ibhephansi kobhobhobho yeqeda zona imbuzi amadoda kushamini ibhosi yamanyakanyaga yangizwa ngithini zokunakaza zokucuca kuphephethe wena yangizwa ngithini hush goalkeeper uthini lapha shaphela kumfoka mchwashaza kolayini kwekhasa kuyayikhombisa libomvu ibhunu sibomvu isilwane juma somjuma siyabajuma kwabaleleke usikheshekheshe nyango zinde basamlilo mchwashaza kolayini mbambe sisi myeke sisi mama wathi ungithengela ibhluwe wathi ungithengela upepe nyuza ukhabiya khahlela yabona ingoma masimnandi kanjena ngivele ukuthi angibonga umkhulu kudluka sikhathi kuvela inombolo kanzola nini impi bambe konina dlula libhakuza kubo kwambami bathi khukwa ngekhanda imvi yamanzi yini shumbu lesithathu mathente efane umkhonto obomvu nomjula wawo umjahaza khathali imfene yasongoye uyu umkhulu ozala ubaba lowo ushomini upasiphothi lozashinga mntamakhusa return ticket yokuyande lokubuya noma aphi impembe usikubhedela amanzi mbambe evayisi miyeke evayisi ubaba ozalayo ekhaya osongweni la siphuma khona phezulu obuka kunjalo baba we-goalkeeper uthina abafana mabeyibeka kangaka beyibeka ubuthaphuthaphu umfana bayibeka amakhosi ayibeka zonke izinto lezongayicabanga usamthethweni lokho mina ngazi ukuthi inkosi yagcotsha inkosi ubikele lonke ibala uyinkosi ephethe kuwe inkosi yayintethe uphethe intethe we-goalkeeper lo muntu uphethe intethe uthini lapho
Yazi-ke wemfoka biyela insambatheka lena ingane idlala ngomlilo ngempela. Thina sazi insizwe endalo kuze khemisi nohashela imhlophe notholofu namakentshane nomfazi omnyama. Akuzange kube bikho nkosi nje kwakusho ingoma nje kuwumyalezo wengoma kungabikho maqembu. Umuntu elandela ingoma nje uthi thini message. Hayi le ngane kwale sibonayo nibulalisa abalandeli. Thank you.